Kanisa ya Methodist Synoid ya Nkubu nibekite muchemanio batongeretwe ni mukaririgite wao Eric Kiambi amwe na Bishop wa Synoid Justus Bundi kenda kwariria murungamo jwao kiri mathina jaria jarumirite kanisa eji bakiaria baugite bo batigarura murungamo jwao juria baugite batirungu rwa utongeria bwa Bishop Joseph Ntombura nibetite na mbere na kuria Ntombura atikageria gutonyera Synoid yu mutugikare na kurikithia atongeria bonde basi nondi ya Nkubu batongeretwe ni mukaririgite wao Eric Kiambi wamwe na Bishop Justus Bundi ni bethiritwe na ikaro kira bethiritwe bakinyira Synoid ya Nkubu igakara irungamirito yongwa na nkuruki bakagwatana na Synoid ingi iria bari na moto jumwe na batitikiria kuretrwa athinjiri kiri Synoid yao ni presiding Bishop Joseph Ntombura urabetite na mbere kugakarĩrĩte gĩtĩ kĩgiuta tena watho na tomanto tunde tura Ntombura athithĩtie twa ungumania na kwenda gutugania tute twĩtĩkĩria kinyari kanari na mantu jo jakarika batwe tukaja pinga na inya yonthe ira mwathani agatwa conference ira tongeretwe Ntombura irigari tutĩtĩkĩria ituletera ministers tutĩtĩkĩria control finances cietu tutĩtĩkĩria iringithia gintu gietu kira gitwegie na nandi tukunenkera committee ira twathurire standing committee ya Nkubu Synod stroke conference ituritire ngugi iraritagwa ni conference gatuga tuibange no ntungugi cietu ikuremo kubangwa i conference batu atukwigwa tukiangarata ni conference na nkaromba bishops bo bange na tongere bo bange bonde ibarungame na uma Bundi na wakiuga bainge ba minister ni bethirite baikurukira kagita gakomo akiuga bainge bao barabatu kugwata Ntombura mbaru ni bethirite bakirungi kwana bange bagitigitwa ngugi baba inge barenja batena station na baba inge ne ba etwandi froking kana kubutwa na njirete agirite nonto bwa kumakua na gusturwa kwa ndenda kuga minister betu iturungame na uma igitire kinyite igitare ara gwitikira oro witire na gwita na njira ya uma na mwathani aga provide bila bionde twendeka ya mwathani agatwa Nkuruki Bundi akiongera na ugite koti itomba kuthiria mathina kana ndwa ira cithirite gitonyera kanisa eji ya Methodist koti itithiria thina cietu katukarungama na uma batu itu batere kwithira tukiatha ora thirikari gwita tukibarombaira lakini igitare twina ryo kwina mantu ja maingi je koti ontu bwekarika mtu akogea koti ndaromba mwathani atutethie tukirie metho jetu tumenye utethio bwetu buma kiri murunguro tura moyo so tukaovambande ninja njesi betu na magamba jatina gitumi no nturimo bwa kwaga kurekanira rimwe bwa kuumia kiongo na ringi bakorega kuthikira na muthiene kiumia kithiru nyuma ya Reverend Daniel Mutea uria wari Bishop wa Synoid ya Nkubu kwandikirwo baruga ni Ntombura ya kumwethia Bishop mugwatiri kiri Synoid na ndikiri Bundi macokio jawe ukaenda gutumirwa ura gutiagirite na njirire tiagirite wangaratania Nkubu kana witithia Nkubura gutiagirite itubwendete bwinde ni nyawitu mwendete na njawi tumiendete tutimiendete roi please na twekanya tuitengugi yetu wethero kuritaire warikia gitare yaku umagara onoke we generation yewe ingejete anya na nyani ngwa ya gitare yakora ya kinyanka generation yenyu mekwa anya mataunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rantito sheweru weekendi rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.